vidjeli ste ovdje na ovom srednjem dijelu staze jedan gubitak brzine. Puno bolji ulazak u treći krug, onaj prvi zavoj, iako je otišao malo više. Definitivno najbolji prolazak prvog zavoja do sada za njega, međutim šteta za ovaj gubitak brzine na sredini. Neće biti. Jako dobar prvi zavoj i šteta za ovaj srednji. Ne toliko elegantno kao prvi. Za Sarajeva sa startnim brojem 5 u Nisanu Dejana Sušića. Puno bolje izvedena sredina nego prošlo drugu, opet je nažalost zakačio Čunja, ali mislim... izlazak, nadamo se će to sami